Kebongkar Rusia hachuakin stangnya kane ka video nga kwat faban kerpat napi yang bahaya I like pat subscribe ru ya kane ka channel kebongkar Rusia lay paulak ka first prize jongka chi paulak ka second laylak ka walay arlak ka waso silak wasan silak wanru silak kawanyau silak kawapra silak sampang deh ka Jolly 5 ka Jolly 7 ka Jolly 10 wagi klonar wagi top line wagi middle line wagi bottom line silak gaya jantang du ilan dari sampang sapi ulai sebentar depor kata tal pras yung ka to lay paulak ba sampang hada gilan ya silak kanong ka fast le paulak to ar le layla ka walay le arla ka waso le silak ka wasan le silak ka wanru le silak wanyar silak ka wapra le silak ka sampang hada gilan ya silak dai sampang hang hagete kesini ngada umji de dam lai pile sampang han dam do lai boy tini gere ba kana sip dong pi ci paulak do dam yo bi ci paulak dam yo pi laylak dam yo pi laylak dam yo bi arlak dam yo bi arlak dam yo pi silak baik ya dam hela ya silak pi tham sakajak dak khe menenyo khnai pe to gathau panman gi yakane ka hausi laskin pamchna student ngajajan da satu itu dalam satu bulan depan itu katarik le ke arpule dari Desember arjar arkosan yang arpule dari Desember arjar arkosan kedor yung ka tiket hausi itu du arjar tingkat kami cikan du arjar tingkat kami cikan ngajajan mintam devi bersambang wilayah ke pres yung ka wa best tam kami dam relai silat ya caman di cita gitu ki perlu pada mulai dua pet ya kena ke video ku boleh sebut ni fiber di pet ya kena ke video sampai ya subscribe ya like itu ki perlu dua mudah subscribe itu ki wada dep ku boleh sebut ni ku boleh kerpangat ya pi ki pet ya kena ke video tanam teng kut ya caman ke video wa kampas tujuh